Karompini news fast karbeng long bir ta thanji bang ni bisa misonali rong bipi. Aprasi bir ta the bipen harjuik tha. Hanjang Langso long 100 bedded hospital Kikim Kirang Ponjiadin Northeast Plantation Atum Kilangdam Baithalangso Municipal Board Angkang along PMAY Ahem Kikim Kepang Chengpon Jingthong constituency ke Parlu Umrukuti along Pini SP Ramandip Kwar Lapen Additional SP Elina Teronpi in charge Sulukunji Police Outpost Anthony Rongpiatum Kahumridam Karbi Anglong Autonomous Council Jin Feed Board Chairman Johnny Timong Jirikindeng Hanso Katikiadin Kelangchari Dam Puluni constituency ke Parlo Selawar Langteng Riso Ejangatung Troksir ke Brahini Bangfu Bangpiatung BJP Asongalong Cepa Ogdun Rongruk Kedu Kelak Araraphan Kapaching Thurpon Japhan Pu Sorkarahin Pen Matha Ponsi Baithalangso Municipal Board Angkang along Ward number 1 along Bangso PMAY Ahem Anujok Sompon Pangchengsi Ward number 4 Lapen Ward number 6 Longthom Adim Anujok Sompon Bangso Asaya Long Karbi Anglong Autonomous Council EM Town and Country Planning in charge Mongol Singh Timung EM Rup Singh Teron Local MLA Dr. Mansing Rongpi Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Baithalangso Municipal Board Vice Chairman Harsing Rongphar Ward Commissioner Atum Pen Kedang Lok Penangan Manpeng Kedua Tum Cetong Dun Pen Anparta Baithalangso Municipal Board Chairman Alang Litum Pen Kaning Jepon Atengke Labangso PMAY you Labangso Pitat Lahelo Kedam Tan Profesor Surinira Presiden Kebenengkan Jakong Ciklo isi pen ha Iyut Ciklo orang bang gitu mana dak Baithalangso Municipal Board Adong tin Labangso PMAY Ahem Pipondo kami lah so putar kalong dan Lapondo kado kabe long pet nangi pusita documents mate metang gitu Labangso dokumen coklim ya teke dokumen coklim di bulotante labang adong tin long pet beda ditai alam the bangke dokumen laposon hello ke nangi Labangso ke long le apota choklim nangi lapen revenue office long tax clear la do nangi lapen land holding lapen account number lapen account number long Aadhaar card Lapen PMAY Kilong Dun Abang Pu Atum Ahin Pen Alang Litum Aphan Suri Kachoro Pajirpon Wothat Langso Pen Rajen Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar News Fast Karbi Anglong Pinimas joining amai Puluni Lapen Singhason Hini constituency pen Pini Selawar Langteng Patu Aklam along Upper Selawar Langteng Youth Atum Mate Riso Ejang Atum Pen BJP Asong Atum along Kadokawe Troksir Kep Rahini Abang Hubang Piatum Cepa Ogdun Lapen Bidor Singh Ronghang Pensi Bangso Amai Charipon Lapen Aluhiaman Pen Penangan Kacetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council MAC Dor Singh Ronghang Social Worker Maipu Mate MAC Achor Sabina Teronpi Puluni Mondol Maipu Noren Be Konglong Kro Lapen Penangan Manpeng Kedoatum Cetong Dun Pen Non Kebangji Achikloke Upper Selawar Langteng Ahiti Kepadoji Ahem Kimrang Pipon Popusi EM Pen Cecak Tekang विवेक को लगाते आते एग्रीकल्चर के हमारी इसी के प्रोडक्शन इसी के इंजीनियरिंग लपेट इसी बंग के ला मार्केटिंग मती लसी मार्केटिंग बंग लगे विवेक को लदाख बंग नी बंग के नीली पिपोन वेक को लबंग लपेन पम हेड एग्रीकल्चर हिन लो नाले की चाकोन कोवे लपेन हला गोल मोरे सपोथा नाले अदोन तीन फनमा मते एरिया फसनाले सबंग स्टोरम बंजे ला बंग कारबियांग लोग फन लोग सी माने 100 crores labangsa chili le lapen ke kowe rong sitame lapen gurmulis arong sitame lapen ke gurmulis arong bangke la arong tin si pipon po kowe rong ke dolo tangte mane rong pokep ke la ke kiron chengpon po labang rong isi pen rong pokep mate gale gale adontin noti pe puthake ladak yudatum
72 or 92 labang so you datum akaprek a party pen pini BJP lo nang pa ogdu athe BJP a sarkar wangde pen apike Karbi Anglong kadok awi sitame pinangan kacing thur kadok awi dolo la pen kidukelak arada phansi BJP tunge kaike da kardapim ACM sa Tuliram Ronghang kaike mata kidukelak Karbi Anglong cing thur nai Karbi akhai paprang nangi pu labang su aning ke chithe lapen ke claim ke mia joine si pinila 92 ayut okoriang resomar sitame da BJP long na chipa obdun Phuluni pen aron pro Karbi Anglong West Karbi Anglong Chingthong constituency towar kahe no pik pena jok umrukoti along kile dam ingting kok setame umrukoti BOP along kahumri dam ahut SP lapen additional SP atuma phan hadak kedo arong radatum ning kangsam pen akardom alang litum aphan ning kache thepon umrukoti along BOP along an humri dam ahut hadak kedo arat atum setame penang an chetong dunsi falcon avo mate kaleng maha avo alamo chethan renti kaleng maha kedam tang chikini phai inkoira sirkep malom pen kewang pangchengsi pini arni an umrukuti ahawar malom dobomlo lahai abolake phai kuni achiklo an sang lapen laso aphi Siberia anathusi kangjar thu puta hadakedo rongasar lapen sarkari gambora atum chethan lapen haladakedo arat atum setame border area along kedo kisung alam an setame chethandun lapen SP Ramandip Kwar alangli rihing ame aputhak officially claim lo lapen longda poputa lamchak chipipon rat atum Karbi Anglong Autonomous Council akethegiding atumaphan towar akimesen towar lapen kaleng maha amur falcon keraikom ponji apharman kachirap kachito dunji aphansi umrukuti amur falcon protection committee atumpen Karbi Anglong Autonomous Council abitung atumaphan chuning ripon আজি আমি এটো বৰ্ডাৰ ইনস্পেকশ্যন কাৰণে আহিছোঁ সাবুদা আমি গৈছোঁ উমৰুত আহিছোঁ এণ্ড এটো ভাল পাইছোঁ দ্য থিং ইজ দ্যাট ফৰ দ্য পাব্লিক আই উড লাইক টু টেল দ্যাট দিছ প্লেচ উমৰু ইয়াতে এটা মানে ভাল দেৰ ইজ আ প্ৰচেছ উইচ হেপেন্স দ্য মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ফ্ৰম Siberia they come and flock this region they stay in this region for around a month before they go back to Siberia again we call them falcon birds and they come and stay and then this is a thing which does not happen in many places around in Assam so if people are interested they are most welcome to come to this area to see this thing government is also making efforts in this regard to promote this thing but yes people are most than welcome. Then how do you feel after you come here? Oh, it's great. It's very nice. Thank you. Umpanai pen Therangke David Singh Teron News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong nongnam kachetangklong hanso katikiadim pini Karbi Anglong Autonomous Council Ginfit Board Chairman Johnny Tibung pini hanso katikiadim langchari dam bangso hanso katiki pen ningkan isi along jirikending hawar pen prakhum parosose hongjor ponpon lapen laso along keram tanga ningkan ilina long pikep adorsi long chot pusi hansu katiki vek abang puatum pen perangke angno pachingipon lasi pini Karbi Anglong Autonomous Council Ginfit Board Chairman Johnny Timunga hinpen pininga ningkan penke Karbi Anglong Autonomous Council Ginfit ahin pensi hansu nampon po lapen nonadak Ginfit ahin pen hansu patiki ponlo laso hansu pen kevangji aningkan penke hansu katiki aratapan achili ron ponlong po puta perangke angno ningjepon lam ke la poelo je hansu bangke Karbi Anglong banong je thangklong lapin mate Karbi Anglong choli Assam mate India pirthe dangta kar hansu ke anong thangklong lo organic hansu ke min nai hansu pulo lasi hansu polam dang te khaita singasona anglong hansu si amen ke do aprang Karbi Anglong organic hansu po te singasona anglong si Karbi Anglong ben singason hansu anong dolo lapin ke West Karbi Anglong district bangke jirikendeng anong dolo Nasi jirikendeng ta lasi nil tum pini bang lo kedam tangan nil tum lumajong area ta bodam lo bijidam lo lasong thasi pini le thot ta kon nil tum jirikendeng area na habar bangsi da hansu nang lo hok pet pini ang dong apir the achiri afari anta hansu ge claim nil tum thekamong lo nasi dak ankan bang ta 16,000 pen 20,000 ton an mane hansu ang tan dam nasi alang litum phan aning pa thekang i phan tum pini bang lo je alang tum dan se ke bang ji lang ar nita hansu ke claim pen Karbi Anglong ammen po klari phan la pa alang litum so kam juti ki tame hanso hin alang tum dan se
dan si pakam pon thei pan sinil tum alang tum aning pa thewang lo la pen jin phet men tam alang tum phan mu ke bang jilang arni bang ke mate non nil tum council pen sinon la so thireng jeng a jin phet bang tam tum ke paring phan si CM sar da matha pen aku agriculture CM sar turan mahang la pen agriculture morting tiso alang tum matha pen nil tum hanang toy si pini dak bang sinal tum han muning ke bang ilang arni pen mang ke hansu mesen ador pen ke na poni phasin tum jinjar pen matha jin phet pen matha pen bom asim tum dak ni na gombi Bangso Kahumri Damalong West Karbi Anglong Hamren Agriculture DAO Purno Basumatari Ahintami Hansu Katikipen Metanghem Cepar Japon Un Lapen Pinigin Fit Ahinpen Bangso Sai Kedeng Me Piklo Puta Ning Jepon Bangso Kahumri Damahut Gin Fit Member Prakash Derang Borson Rongpi Lapen Hansu Katikiara Ratum Chetongdun Sonsi Hadakaradapan Karbi Anglong Autonomous Council Gin Fit Board Chairman Johnny Timung Arideng Pen Mask hand sanitizer pajirtekan. Di Pupen Sondon Terang Report News Fast Karbi Anglong. Non malong so pan beer time tong sina. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Beer takang to ben mencuri tulu. Hanjang Langso Long 100 bedded hospital ki Kim Kirang Ponjia Dim Lang Ponlo Karbi Anglong Seva Kendra Along Le Along Lapen Prabjin Pen Kepa Kim Ponjia Phan North East Plantation Company Atuma Phansi Sai Paklema Phan Arpu Peglu Labangso 100 bedded ki Kepa Kim Ponjia Dim Kejadun Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Jivon Chandra Pathak Ratsai Klembang Pujona Singh Phangcho Sarihajan Bazar Committee Maipu Hemari Tokbi Seva Kendra Kong Chunbang Long Pi Ingti Hanjang Langso Sport Association Chunbang Pratap Singh Rong Pietum Chitongdun North East Plantation Atum Ta Labangso 100 bedded ki Kim Kerang Ponjia Dim Lapen Along Li Kethek Pon Long Pen Aning Ing Sam Pon Lo Lapen Choro Pajir Pon Lason Along Li Rat Atum Aphan Kirai Pon Thegapot Hanjang Langso Arat Lapen Karlitang Jonardhan Pathak Aphan Chikimo Pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinya beer tala pasi pajulo dumi thang me kardo.